We want to assure South Africans that our offer that will be launched tomorrow has been costed. It is very much rooted in our fiscal reality currently in South Africa. Linzeleke ukuthi tinkulungwane tebalandzeli be-DA titseleke ngetingani eTshwane kusasa njengoba umholi waleli qembu John Steenhuisen atawube etfula luhla lwetithembiso lwalenhlangano. As small as we are, we have, and some people have accused us. They have said that we have got a big mouth. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi uyakulangadelela kusebenzisana nalo libeka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma eParliament kulomnyaka lotako. The two senior national teams perform all the time. It really sets the trend for the rest of the country in terms of football. Umqeqeshi weBanyana Banyana Desiree Ellis uthi kubalekile ukuthi lamaqembu esive iBanyana Banyana kanye neBafana Bafana ende kahle. Ikabanganja lewensimbi esihlanu like SABC asikubingelele mbukeli sikwamukele Tindzaba teSiswati esikwethulela dona bukhoma sise Auckland Park. Khumbula ke mbukeli ukuthi le Tindzaba tiyatfolakala ku YouTube, X, Facebook naku SABC Plus. Linzeleke ukuthi tinkulungwane tebalandzeli be-DA titseleke ngetingani eTshwane kusasa njengoba umholi waleli qembu John Steenhuisen atawube etfula luhla lwetithembiso lwalenhlangano ngaphasi kwesiqubulo lesithi luhlelo lwe-DA lwekutakula iNingizimu Afrika. Kanti Steenhuisen utawuphinze asebenzise leli thuba anikete malunga e-DA imvume ukuthi aqala khankase ngembi kwelikhetfo. Leli qembu lakuleli liphikisa ngalo semthethweni litawushuqa kusuka eSquare ye-Union Buildings ePitoli. Tingwente abalandzeli be-DA titawulalela ukuthi bophelele inhlelo tawethula kubantu bakuleli. I think what's key about this particular manifesto is that it's very accessible. It's not a 260-page document like other parties have released. It's a short 50 pages, and it focuses on the key solutions we need to be able to turn our country around. Lohlelo lwe-DA lwetithembiso telikhetfo lufaka ekhathi tinhlangothi etinzathu lokungitona tinkinga lenkulu luphindze ligcile kakhulu nasesimeni setimali telive. I want to assure South Africans that our offer that will be launched tomorrow has been costed. It is very much rooted in our fiscal reality currently in South Africa, not where we want to be, but where we currently are and how we get to where we want to be. Ipsos lwento kubantu labatingwete inzathu namakhulu lasithupha emkhatsini kwemphala nengongwane nga-2022 iDA lenzeleke ukuthi yehle nga-20.5% kumavoti. Nayibutwa ngetiphimiso te-EFF tekuthi itawu yendlu iDA ikubenge leli qembu leliphikisana lwasemthethweni leli qembu liphendule kanjena. For the EFF to surpass the levels of support, at least where the Democratic Alliance is, from our understanding of the research that we are seeing, there's a particular cap that the organization will not be able to necessarily break through. Tawusebenza ukukhandla ukuqinisekisa ukuthi livotela ngeminyango elikhethweni nga-2014 lathola 22.23% kepha ke lehla nga-2019 lathola 20.77%. Kanzi kusenjalo njengoba kulinzeleke ukuthi iDA yethule luhlwa letithembiso tayo kulandzela ukuthi lelive licetha iminyaka lenge-30 libusa ngensandvo yelinyenti leli qembu lisola hulumende lobusayo ngekwehluleka kuniketa abantu bakuleli impilo lengcono lithi leli qembu likulungele kuthatha tinzambo tembuso. Simon Hlalo lesibi nalesingabeketeleleki kuleli siniketa emagunya tinhlangothi tepolitiki letiphikisa kuleli ukuthi tikwati kutfola tikhala etinhlitiweni tetakhamuti njengoba kutala ukhetfo lonyaka. For the first time, the DA has a pathway to now enter provincial and national government beyond the borders of the Western Cape, while also winning our flagship province with a bigger outright majority. Lenhlangano iya emahhovisini lamakhulu akuleli lapho kuhlala khona inhlangano lobusako njengoba yahlala kusola kwabana hulumende wenzani velinyenti njengesibonelo sokuthi iANC itawukhala phansi libholoho ngamaphesenti ange-50. iDA ithi ihlose kuhambisa leli vendleleni lensha leyembili. It is make or break time for South Africa, and I think many people both locally and internationally are watching this next election very, very carefully to see whether there's going to be any change in this trajectory of poverty, unemployment and lack of investment.
akhona inemathuba ukuthi lo kwendeke lo nyaka ike yaphatha eNtshonalanga Kapa iDiye wetifundza noma kunjalo nga-2014 lenhlangano indakahle ngasikhathi samusi mayemane kepha elukhethweni lolwalandzela kwaba nemehlo kulandzela ukuthi lenhlangano yehle nga-20% nga-2019 elukhethweni lwabomasipala. We could have succumbed to populist narratives. We could have succumbed to forgetting our values, but we've stuck the course and we've gone backwards. Kepha tithembiso talona beyangumholo lenhlangano tasalatileka kulandzela ukuthi kushiye abantu belibala lelimnyama ofaka ekhathi naye musi mayemane. Far more have come to join since those few have left. I think it's 4 or 5 have left. 4 or 5 people leaving in about 5 years is nothing. Nothing in a party. Nanoma lenhlangano itsifuna kube nelubumbano noma kusebenzisana ngaphandle kokubuka libala lemvu kepha kukhona lapho bake bayihlaba khona ikakhulu kade Tindzaba nasePhoenix. Umholi webusa Musi Mayimane uthune lithemba lekuthi licembu lakhe litawukhona kuthola abantu labadingulungwane letingemashumi labatawuhlikihla sivumelwano sekusekela lelicembu kude litawukhona kungenela likhetfo. Mayimane uthi mhlame mengameli Ramaphosa amemetela lilanga lekuvota utabe asakhangase wacedza kuto tonke letifundza takuleli. Lo mholi bekakhuluma nebalandzeli bakhe eKarega eNelson Mandela Bay. I-IEC cenga uba iparty esifana neBuild One South Africa zibe nesignature uba zingene phansi. Siyavuya ubona uba iBuild One South Africa ngumbutho okhula kuzo zonke indawo. Kuyabonakala uba noba ubuya uhlala phi, noba unemali awunamali, noba uyahlupheka, noba unjani, abantu bayayisayina le petition ngoba bafuna ubona ibossa. Cyril Ramaphosa uthi uyakulangatelela kusebenzisana nalo elibeka ngumengameli wakuleli Jacob Zuma eParliament kulomnyaka lotako. Mengameli bekaphendvula beTindzaba eKapa lapha budwenge kusungulwa kwenhlangano lensha yetepolitiki umkhonto wesizwe. Mengameli ubude imibuto lefake ekhathi inqubomgomo yakuleli kusebenzisana nemava ngaphandle. Uphinzo wabuda ukuthi ngabe bekachaza kuthini nakathi usathu ngathi alisiva lekuhlekehla umthetho lophathelene nemshwalense wetempilo wavelonke. Bill is now on my desk, and as I have to do as president is to examine the bill very, very carefully and subject it to a very close analysis. Lomunye umbuto lovele ku-student bocondzene nokwehluleka kusebenta ngendlela lefanele kwesikhwama lesilekelela abafunzi emanyuvesi yeNSFAS. Lokhu kuta ngemuva kwekuthi iNSFAS itshintshe indlela yokukhokhela tijudeni. There was a hiccup, fairly serious hiccup as you would say, when we started to outsource this whole process to 4 entities. Some of the entities really did not serve us well. And that is what has led to the challenges that we now face. Lesinye sakhamuti sicaphona lidzaba lolungembanga etinkundleni tekuchumana lapho sibude mengameli ngelidzaba lokuthi uhulumende loholwa i-ANC uhalalisele iHamas ngihlasela i-Israeli. I have been very clear as well in condemning the actions that were taken against Israelis on the 7th of October. We have equally also condemned what we see as disproportionate response from the government of Israel. Mengameli uthi leli lisatawuchubeka nengenelele etindzabeni letibucayi letitsinze emava ngaphandle. As small as we are, we have, and some people have accused us. They have said that we have got a big mouth. And yes, we have a big mouth when it comes to issues of human rights. And we will not be silenced. Ramaphosa uthune lithemba lekuthi utawuchubeka buse lihlanda lesibili ngemuva kwelikhetfo lwalonyaka. Kushone masotsha lamabili akuleli kwalimala lamathathu libaseveni lase Democratic Republic of Congo ngesikhathi kuthunyelwa lihlobo lwembayimbayi lwebhomu enkanjini emasotsha kulandzela lokuhlaselwa bosopolitiki bendelibito lekuthi akulandwe onke emasotsha aseningizimu Afrika lakulela live lase Congo. Lamasotsha ke lathunyelelena ayingcenye emasotsha lasita emasotsha aseCongo lwisana nemacembu lahlomile lavukela umbuso. Kuvake kabandi ngalotsaba sikhulumisana nemhleli weTindzaba ngaphandle lapha SABC Sophie Mkwena mhlela sikubingelele sikwamukele etindzabeni. Ngiyabonga.
Ingabe iphumile yini imininingwano yalamasotsha lashonile kuse angibobani futhi tithini letinhlelo tekubabuyisa? Kwamanje asazi ukuthi abobani kodwa sizwileke laba be South African National Defence Force basho ukuthi sabakhulume nemindeni yabo ubatshela ngalolu daba kodwa ke asikatholi isibiko sokuthi mhlambe abobani nokuthi babuyaphi. Siyazi ukuthi abanye ke baseseke esibhedlele lapha eGoma nabo ke asazi ukuthi abobani asikatholi ne-information ukuthi mhlambe bazoyenza njani, mhlambe bazobaletha eNingizimu Afrika ukuthi bazolaphiwa lapha noma kuzoba njani, kodwa esikwaziyo nje ukuthi kwamanje imibono ithi kushone amasotsha amabili kwalimala nabanye. Ingabe laba labasele eCongo siyathi ukuthi baphephe kangakanani khona laba khona? Basesibhedlela eGoma. Ngiyathemba ukuthi njengoba wazi ukuthi iNingizimu Afrika namanye amazwe alapha eEastern DRC, le ndawo yeGoma iphambi kwalelo indawo laba limelele khona, kodwa ke kusendaweni lapho kunezibhedlele futhi ngiyathemba ukuthi kukhona amanye amasotsha afaka lawo we-United Nations lawo bawalobe alapho ukuzama ukuletha ithula kulelo lizwe. Ngakho ke ngiyakholwa ukuthi isibhedlela leso sigadiwe, angithembi ukuthi kuzoba khona ukuthikimezeka. Kahle kahle thina siNingizimu Afrika singena ngani lelo dzaba laseCongo? Kuyangani ukuthi kuthunyelwe emasotsha alapha eNingizimu Afrika kulela live? Uyazi ukuthi ngomva kokuthi uKhongolose abe uye ophethe umbuso, lo wayo umongameli waseNingizimu Afrika angekho manje, uNelson Mandela washo ukuthi iNingizimu Afrika entsha izozama ngayo yonke indlela ukwenza ukuthi kube khona ukuthula kulelizwe laseAfrika nomhlaba jikelele. Ngakho ke uma kunezindaba ezifana nalezi, iNingizimu Afrika iyasiza ukuzama ukuletha ukuthula. Uyazi ukuthi akuqali manje lokhu, uyazi ukuthi kunesikhathi lapho amaKhongolese alethwa eNingizimu Afrika lapho babexoxa eminyakeni engaba 25 ukuzama ukuletha ukuthula kulelo lizwe. Bebehlala lapha eSun City badingida lolu daba lokuthi kube nokuthula lapha eCongo. Ngomva kwaloko iNingizimu Afrika yaseka ilizwe leCongo ngomva kokhetho, bayenza nokuthi bathumele amasotsha ayingxenye yamanye amasotsha abuya emazweni ahlukahlukene. Le contingent besibiza ngokuthi yiMONUSCO, amasotsha ayibuya emazweni ahlukahlukene aphansi kwe-United Nations bebesiza ukuletha ukuthula lapha. iNingizimu Afrika solokuya ilapha eDRC manje kube nenkinga yokuthi umbuso okhona waseDRC ukhale ngokuthi amasotsha lawo phansi kweMONUSCO abasize abantu ngoba abantu balokubayafa. Ngakho ke baqela ukuthi bahambe bakhulumisana neSADC, njengoba uyazi ukuthi iSADC iregion le esikuyo, ukuthi iSADC ilethe amasotsha abuya emazweni weSADC ukuthi bayosiza lapho. Ngakho ke iNingizimu Afrika manje ingxenye ye leyo contingent yeSADC elapha eDRC, njengoba bayenza lapha eMozambique, baseseke khona naseMozambique ukusiza ilizwe lelala seDRC ngoba iDRC ingxenye yeSADC. Ngakho ke kungakho ubona ke amasotsha aseNingizimu Afrika alapho. Asibonge kakhulu Mhleli isikhathi sakho. Ngiyabonga. Kanzi-ke kuletinye nasibuya ekhefini tifundza iNyakatfo Kapa, KwaZulu Natal, Gauteng neMpumalanga Kapa tihambe embili njengoba tikhule ngemaphesenti lang-2.1 tinombolo tekubulala. Asikwamukele mbukele esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati, ukhetse kahle tisekhona, hlala nathi. Tifundza iNyakatfo Kapa, KwaZulu Natal, Gauteng neMpumalanga Kapa tihambe embili njengoba tikhule ngemaphesenti lang-2.1 tinombolo tekubulala emkhatsini kwenyanga yembala mhlalulunye nga-2023 kuya enyangeni yengongoni mhla tinge-31 nga-2023. Indvuna yemaphoyisa Bhekicele ikhatsatekile ngalobugebengu lobuhlaselele live. Cele wetfule tinombolo tebugebengu tekota yesithatfu ePitoli lamuhla.
bangetulu kwelikhulu nemashumi lasihlanu nesihlanu bantfu lababulewe kule kota nakucatsaniswa naleyengcile. Kule titeshi leti-1163 kule live kwabikwa emacala ekubulala etiteshini letisihlanu lekuyinanda KwaZulu-Natal, Igugulethu, Inyanga neKhayilinja eNyakatfo Kapa. 4,882 suspects were arrested for murder and attempted murder. 4,783 suspects were arrested for sexual offences related crimes such as rape and attempted rape. Ludlame lwemacembu etigebengu bulungiswa bemphakathi nekungavisisane kube yimbangela yalokubulalana. Kumisiwe kwakhiwa kwelibloho lelibita tigitsi temarandi esabelweni ikumani eBushbuck Ridge eMpumalanga. Lo msebenzi wekwakha umisiwe ngemva kwetinsolo tekuthi litiko letemsebenzi yesive netekutfutsa selinetinyanga lingabhadali sokonileka. Lo mgwaqo-ke nelibloho kufuthi kuhlanganise ikumani nethula mahashe kanti-ke lo msebenzi ucale eminyakeni lemibili leyengcile. Makwakhiwa kwemgwaqo nelibloho leli bloho selisele nje kancane kwekuthi liphele. Ngepha kwakhiwa kwalomgwaqo longemakhilomitha lasihlanu kusaqala kona. Lo mgwaqo naleli bloho kuhlanganisa lemiphakathi lemibili ikumane kanye nethula mahashe. Kanti-ke letakhamuti tasekumane titfola tinsita kulendzawo yasethula mahashe. Kanti-ke lo mphakathi uthukuthele. Ngoba esikhathini esiningi makunethi imvula besimoshakelwa too much ngoba i-bypass le bayendile la le ndlela encane bayendile ukuthi sikhona ukuhamba access ama services ethula mashi bese ngakhona ukuhamba uma kunethi imvula. In terms of ama floods nayo yonke lento le beyihlala isithupha. Labahlali bese bathembele kulo leli bloho kwekuthi litawuletha tinguquko. Bese sijabule kakhulu njengomphakathi ukuthi hawu sesiyancedakala. Indawo iningi lapha esingavula amabhizinisi mangabe kunesikontiri kunebridge. Lokwakhiwa kwaleli bloho kulinzeleke ukuthi libite 127 million wemarandi. Lengaqinisekisa ukuthi sokontileka bengakabhadaleki kepha sesilitiko sesiye say resolve le matter uyobhadaleka mhla ka-16 February 2024 and siyathemba ukuthi ngomsombuluko uyocala abuyele esayithini. Kanti-ke lesifundza seMpumalanga sinedingcinamba ekutfoleni tinsita. Upa Masilela etindzabeni te-SABC ekumane. Sikubutile ke mbukeli ukuthi njengoba bafundzi batikhanza basengotini yekwehluleka kwahulumende ukukhokhela aphinza aqashe kwekuhambisa abantwana lokungiko yini lengendiwa kulungisa lesimo uphendule ngalendlela. Kona yiki into esingayenza uma uhulumende ehluleka angeke belisize sithembele kuhulumende ukuthi angasiza abantwana ukuthi abaqashele itransport bahamba esikoleni. Singabazali asizameni sikhuthale sihlanganise manje sitransporteni abantwana bethu masingathembi kakhulu kuhulumende. Izikole engenzanga kahle asingavalwa azilungisele kufakwe insiza kube khona okwenziwa ukuze abafundi bezokwazi ukuphasa. Abafundi badele behamba ibanga elide ngesimo sokuthi izikole zethu zanevaliwe. Ayibusekile lento makuyabona nabo malume bahambisa izingane ezikoleni bagcina beyilimaza izingane bayashayisa izingane ziba sengozini zemoto omalume. Kubuhlungu lokho ngoba ilapho khona sinethemba khona ukuthi uma ngabe kuukuthi abafundi benze kahle iwona mgogodla nayo uyibona abantu abawuthatha leli lize balitakule balibeke endaweni okuyiyona yona kodwa uhulumeni menza ngalolu hlobo kuchaza ukuthi bona sivula amehlo njengoba kuzivoti nje. Mina ngingathi uhulumende akende etaba kubambisana nabo ke bafundi basachubeka nato ke tifundo tabo ngoba once bantwana bathuba ngenxa yetingcinamba lababhekana nato bayekela isikolo utawanza emaphara la ngephandle nebugebengu ubutawuchubeka banze buya eTulu. Uhulumende kuzikole zakhe fanele abe nebhasi zakhe abe no driver ababhadalwa nguye kupheliswe lento yamathenda abantwana bayasokola ubheke ezikolweni ngenxa yetransport yamathenda. Mbono ke mbukeli SABC ngeke thwesa kudiphendulela ngawo. Nasibuka timakethe tetimali lirandi lenyukile naliqhathaniswa netimali takulamanye amave.
Kutemidlalo umqeqeshi weBanyana Banyana Desiree Ellis uthi kubalekile ukuthi lamacembe sive iBanyana Banyana kanye neBafana Bafana ende kahle. iBafana Bafana yende kahle ku-Africa Cup of Nations ngesikhathi icetha lo mqhudelwano ihleli enzaweni yesithathu. Kwathi iBanyana Banyana yona yefika kuma-quarter final enzebe yemhlaba nga-2023. iBanyana Banyana isenkanjini ilungiselela imidlalo yayo neTanzania yemlende lemibili yokuhlungela ema-Olympics alomnyaka. Asesijike Mbombela kutevaka abantu ukuthi baphethe tipi leti phuma embiteni kuligwalagwala FM lamuhla sipho wota nato. Lishonile Dora, lishonile Mbukeli ekhasi kwetindzaba lesiphethe namuhla ihlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM. Takhamuti ke taseBushbuck Ridge kulesifundza seMpumalanga tikhala ke ngemklamo lo wekwakhiwa ke kwelibloho longakaqedwa kuleya ndzawo. Kanti ke masipala we-City of Mbombela kanye ke nalenhlangano ye-South African National Parks namuhla bebabambe umkhankaso wekufundzisa ke umphakathi mayelana nekubaluleka kokuvikeleka ke kwetindzawo letingematete nobe ke ema-wetlands. Mlaleli nguletina letinye ke lesiphethe ehlelweni letiphuma embiteni kuligwalagwala FM mkhatsini kwensimbi yesithupha neyesikhombisa namhlanje mbama angibonge kakhulu Dora. Asibonge Motha. Tikucala lapha ke talamuhla siphindze sihlangane evikini lelitako.